U ime Adris grupe i zaklade Adris velika mi je čast da vas mogu pozdraviti na početku ovogodišnje 18. svečane dodjele donacije i stipendija zaklade Adris. Stipendije koje dajemo nisu stipendije da završe školovanje. To su stipendije da budu besramno dobri. Da nas iznenade i da kad u budućnosti budemo slušali to što rade, što pjevaju, što piše, što izmišljaju, mi budemo osjećani, ponosni i mi smo jedna mala mrvica toga što su oni uspjeli napraviti. I danas imamo sve više istraživanja u polju neurodegeneracije. Razlog za tome je što mi za te bolesti lijeka nemamo i to što je njihov broj u konstantnom porastu i nekako su predviđene da će 1-3 osobe u svom životnom vijeku oboliti od nekog oblika neurodegenerativne bolesti. Znači, ja sam vam ovdje predstavila jedno bazično istraživanje u kojem mi nastojimo razumjeti upalne procese u neurodegeneraciji, a kada imamo ta znanja, onda ćemo se moći usmjeriti prema pronalasku novih terapijskih meta i nadamo se novim terapijama za ove bolesti. Volite li vi dagnje i med? Sad vidim da čak većina pozitivnog ima. Sad, što kada bih vam rekla da konzumacijom jednog i drugog unosite u svoj organizam radionuklide? Isto to radite i konzumacijom bilo koje druge hrane, da ne mislite da je problem u dagnjama i u medu. Razlog zašto smo izabrali njih je što je za njih poznato da one akumuliraju sve i svašta što se u tom morskom okolišu nađe, uključujući i radionuklide. Tako da mi zapravo određivanjem radionuklida u dagnjama dobivamo reprezentativnu sliku radionuklida u tom morskom okolišu. Znači, što je Hashimoto tiroiditis? To je zapravo jedna od najučestalijih bolesti današnjice, autoimuna bolest štitnjače i najčešći endokrinološki poremećaj. Ono što je još zapravo karakteristično je da zahvaća puno više žena nego muškaraca i do 10 puta više žena. Sekvenciranje uobičajenim kratkim čitanjem zapravo ostavlja malene dijelove genoma koji nisu dobro sekvencirani, dok sekvenciranje dugog čitanja zapravo nam sekvencira jako lijepo čitav genom. Tako da, kroz ovaj projekt mi se nadamo da ćemo mi uspjeti naći tu strukturalnu varijantu, odnosno identificirati gen koji uzrokuje tu bolest. Na temelju prikupljenih podataka izradit će se knjiga Samonikle jestive biljke Hrvatske u kojoj će biti prikazano 200 vrsta, a prikaz će se dopuniti fotografijama biljaka koje će snimiti suradnici tijekom rada na projektu. Važno je podsjetiti da se flora Hrvatske ubraja među 3 europske flore s najvećom biljnom raznolikošću, stoga se nadamo da će ishod projekta pozitivno utjecati na obrazovanje građana na području očuvanja i zaštite biljne raznolikosti Hrvatske te njezinom održivom razvoju.
Invazivne vrste predstavljaju globalnu prijetnju. Ključni su čimbenik u izumiranju biljaka i životinja na zemlji. I stoga, s obzirom da mi kao ljudi našim aktivnostima pomažemo njihov unos i širenje, učinkovito upravljanje i kontrola ovih vrsta je nužna i predstavlja jedan od svjetskih ekoloških prioriteta. Mi smo u našim istraživanjima otkrili da neke invazivne biljne vrste u Istri mogu biti dobar izvor korisnih bioaktivnih spojeva sa antimikrobnim i protuupalnim učinkom. Šećerna bolest tipa 2 znamo da je veliki teret za današnje društvo, 4. uzrok smrtnosti u Hrvatskoj i upravo rano prepoznavanje bolesti je važno da bi se smanjilo pojava simptoma, tj. pojava komplikacija, teških komplikacija koje ova bolest ima. Prvotno je cilj odrediti razlike u pojavnosti mutaciju u genu za urogvanelin kod oboljelih od dijabetesa tipa 2 u odnosu na zdravu populaciju i vidjeti da li ti oboljeli sa mutacijama imaju teži oblik bolesti, gledajući puno parametara, pa tako i aktivnost međeg masnog tkiva. Konačnici, kad ćemo imati dovoljan broj ispitanika, moći ćemo napraviti lagano testove kojima ćemo na zdravoj populaciji moći procijeniti da li neko ima mutaciju ili nema.